KAAC pen Karbianglong East West Labor Union atum Karbianglong Autonomous Council kichari CM Dr. Tuliram rong hangkima thakimi sai ki claim amodo an ning ke me pen ki japon along ning che thedun si Hamren Labor Union Branch Committee amai phu an parta claim ra pedari sang ho to mahir jumi pidun si kachoro pipon KAAC pen ki ongdum kaching thura sai ki deng along imi thangamuni datum kamatha krang la pen ke thekawe jok ang tan pen si kachong da chia phan nang tu paksi thekpon no Imithang karbi turmia ovi risonim sotum anke ang tansi helping ka chong datam to at a jok chong data thaya vi upen a jok nong no ke isya phan akoi pi pondo lahaya puthak RC krung pen mathasi jesemet West Karbianglong Labor Union Central Committee lang hanalong amahang patheksi chari chalon bomsi labor armu aphai stami nang bat bomdo West Karbianglong ang tan stami Pinang an adim Labor Union Branch Committee seng pon bomsi kachong darawar sai chipi pon bom halaput sai kamahin penta registration of trade union asamahin pensitami RD nang pidunsi arona tanga tengki claim kedam nang jarpu nang pilo manang ilitum pantala son hakka feli tumasi em sarta lan feli tum tuningri lonte ikang bang ilang kan itu hanang rapom nang pu sindihan kan em sarta masada itu ke dam no son pinggir son hamren bang ni son hang ke bang ngari situ hang na alang lisa ta no mati alang ni hang gari ka bilang si bang gari si cunin dina lang su hang na lang ben hamren pen dong kap da itu du ding ram do si bang gari situ hang pen dong tu tik tik ke itu kacing honai sara manokta alang di hamren nang li ji phanawan saya bi ben ili tum ta la sonat thang lo non kunani meeting pulote nilitum suar lu tum tadam nai wa hotadu amasi gari yong siabi plon de nilitum ta line bus kitun pa banga sapso kostu du che la sia lang di CM sar phanta kachuning ri lithor lo nilitum hanta gari mesen son ihu magari nang pia sonte posinilihin pen chuning ri itet lo La solong non puta thil klong sai hem ka we ki do jia phan long le la pen sai hem nang ki pi jia phan memorandum along tong jir pen la son thot si Labor Union klembang kubang pietum official kan aphan ki do ke dam ki sung ki do ko jo Labor Union Central Committee ko makan official gari mesen bolero gari ki cha phan ki ram nang ke isi kan Dr. Tuliram West Karbianglong Labor Union Karbianglong Labor Union ki pardo Hamren Labor Union Branch Committee amai phu Robert Teron lapen Kwangchun bang Boloram rong hangatum pen alam thiar jusina nilitum Central Committee President alangli kitam gewang sabtu ko kasi sa ko organ gele gunde son ko ko si Karbianglong Autonomous Council Chief Executive Member Sir Dr. Tuliram rong hang alang di panta tuning rilo nitum lagi kitang ateng memorandum pen soteng pen nitum la so kitam ke bang awal saya pan nitum Central Committee President of non kinang sot non tong sekot lo namat nitum akenangsot lo tema ke dam bang kasiksa ko kasi lang lipan prap jingpen immediately prajing pen ang pan la kedam ke awar sai council pen bolero hum pustame ma alang itu na so sipon pen ipon somten ni pari ko sinilihin pen ke la Hamren Branch Committee President lo nilihin pen tuning rilo sinon nili keninje thetini ninje lo na siapong puthot Hamren pen Chandra Singh rong hang report KTV News